Sudijski kolegijum odobrava start učesnika druge kasačke trke koje nosi naziv Printex Subotica. 9 učesnika se priprema za start. Phantom Lancer, Finessa, Absolutna, Juanita Desayan, Lucky Speed, Avala MN, Hyperactive, CVF, Astor BB. Start druge kasačke trke upravo je pušten. Da vidimo kako se razvija situacija. U borbi za vojstvo Apsolutna, vozač Nemanja Mašlić, pored njega Lucky Speed, vozači Lucky Speeda Miroslav Golubović. Evo i prve odluke sudijskog kolegijuma, isključenja grla, startni broj 5, Juanita Desayan, vozač Branko Skiterević, isključenje grla, startni broj 2, Phantom Lancer, vozač Jovica Dovijarski. Pratimo trku. Nemanja Mašlić sa grlom Apsolutna i dalje vodi. Na drugoj poziciji prati ga Lucky Speed sa Miroslavom Golubovićem. Treća pozicija sada za Karapanča Ivicu sa grlom Hyperactive. Na četvrtoj poziciji Finessa, vozač Radoslav Rajić. Peta pozicija za Astora VB i vozača Jovana Popina. Dvojac koji je od starta zauzeo vođstvo i dalje vodi međusobnu borbu za prestiž, dakle, Apsolutna i Lucky Speed. Odluka sudijskog kolegijuma je isključenje igla startni broj 9, CVF, vozač Slobodan Ćirić, Nečis Kas. I dalje borba grla Apsolutna i Lucky Speed. Očekujemo ulazak grla u ciljni pravac. Prednost je na strani Lucky Speed. Apsolutna pada na drugu poziciju, na trećoj poziciji Hyperactive, a na četvrtoj poziciju Finessa. Lucky Speed prvi na liniji cilja, Apsolutna druga, Hyperactive četvrti, Finessa četvrta, Astor VB kalup završnica, a ovo je isključeno grlo Phantom Lancer i sada na liniji cilja prolazi Avala MN.